mun sang sanga tanga INP mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule okas ni somni le pahni pathian ni ania hun tha in chan theu kan be sei tun tumpo Myanmar lam chan chin tlang pui kan han update le anga kan news ti chuang ang te hi atop thlengin min lo thlir sak le don nia nimin lama kan soitak than tlang CDF te le terrorist sipai te in do na kha kan riat thei china chuan terrorist lammi panga aya tlem lo chu an thingei nia soi ani CDF lama tangin thi le hliam soi turan om lo hlo ani mela alom ome terrorist lam hi zani la yan nia ral thuam lian an man na sat boka wangin CDF lam hian an tol kir san nia soi ani nezan lam khan than tlang lama terrorist sipayan lut na sa hle ni inan soi bok okas ni somni le pahni tukin dariat vel khan rengun khopui hlain ta ya township bayin nong ro ta sipai duty te chu tu te nemo silai lekin an kap tamaya sipai pakhat chu an kap thal to pani ahmuna thingal midang point hliam an tur nual ni in an soibok hetia sipai meu anan kap thal top mai chu sipai laman thin rim hle niang security an uluk ngal hleya in Saint Township chu kung lama te hledan lama te mian check na sa hle soi ni in taxi an check uluk le zual ni in an soibok tin voin tlai lamdar thum vel khan South Okalapa Township Administrative Office boma puak le boka motor pakhata chia a office po chenwal ni in an soibok ken iulamin terrorist som ni chuangan da thale ta kan news masa kan soi man tak lovania nimin thau khan ken iu nam sipai te chuan sipai terrorist te chu bominan beile a atlem bera terrorist lammi som ni velan thingei ni in ken iu lam media te chuan an soi okas ni som ni le pakhat nimin tuk dar ruk le dar sar in kar vel khan phapun lam kalna kama mong kong pui dunga KNLS sipai te le terrorist sipai te hi voini anin ka pa anin ka tum khat zok chu kan video masa kan soita khani kama mong lama bom ne na an beina sipai terrorist som ni la yan thile a heng te hi motorin an thiar kir le ngei ni in ken iu lam chuan an soi Vishnu PDF ten dala nan da thale bok tunlai chu makui lama Vishnu PDF pol te hi an che tha thei riau kan ti don nge moni ma an la chak riawani nemin okas ni somni le pakhat khan tong duin chi khopuya feng lal tha chang dol tu zolat an lo da tha to khania voin okas ni somni le pahni jing lamdar kuwa vel khan makui region Meuti Township huam chunga patri kung khomi terrorist lamin veng lalatana an ruat an khomi te pon dalan thol tak nian ngai chun anti an da thale boka an mani Vishnu pol te nan ka hlum thu voin khan an soya dalan haute kha thin du lo chuan om mai ru anti boka ni chun na po hi zolat kan soyang deuh khan tun ma tangin sipai council thlop tura malak na lama alo tel kip ve hlea a phusa pol bera atang ni nan soyani actress pakhatin PDF te tan no izanga a khonsak tuntum spring revolution chu kan soifo ang khan actor tele actress te po an tang hlom hlea an din muna der thong hlom hle boka tlanan tam hle boka ni nimin okas ni somni le pakhat lai khan Myanmar actress jinga hriat hlo ve tak tha the ti an ti chuan a social media atangin PDF te tan emergency sum Myanmar poisa cheng no izanga mamu ani thu a soita hlol maya chu kan Indian rupee chuan cheng no somni le panga chho vela ning chu tia PDF te ta na social media lama ve bura khon tamai chu atan po thil lo om tak turania ma se kan soito ang khan mani theina zo na tangin an thok chuak theu ani bera ve bura khona tanga rei lo te chungin emergency an mamo cheng no izanga chu alut ngal ve tamaya terrorist sipai lam ti boina engma om lo te in tlong takin amamo tu te hne na hlanani thu tukin khana soi afak om ve hrim kanan tar langani khin u township terrorist sipai ten nu pan kap hluma an poisan lak sak bok sakain lam bokani khin u township okas ni somni le pakhat ni zandariat chhovel khan thlai chi nana mamo damdoi chi rang zuara eizong kumong e le anupui
ma nuai te chu terrorist sipai ten an kap hlum ni in khomi te chuan an soi thlai ching tu te ta na mamo hloka na tiang chi te pon yang chu tiang chi zuara an holam an lo kap hlum nia soi ani terrorist lam chuan an mi tha ruang te chu khin u dam doi in lama phurin chumi nuwa ruang la turin an chung te an hril te ni bok heng nu patuak te hian fanu pakhat kum thum mi an kal san ani a muna om papakhatin thilom dan chiang devin ti hian a soya nimin khan police pahni an am ne nan tlan chuaka chumi zong chuan an phar boina savio maya power pon ti thi fe kani chutia mun tin an zon lai chuan an ni nu pa po hi an thil zor na lamata an lo ho ve mek boka chutia anin to tak thu tawang chuan khuala thim bok si nen terrorist lam hi zuan rui hlom em boka ami pa zo hi an kap ngal tamaya a mei chia zok hlaulu tuk po tlana an kap zui ngal bok an ka hlum mai ba ka an thil zor na an poisa mu cheng noi som pali an labok mi pa hi alua ka ni in mei chia hi apuma ka ani ati a hlawa tlan chia puma ka thuwa om chia lo mai theya a hnung lama tangin an kap tlang ani arin om zok ma a engpo ni se an van duai ani ber hi sipain pdf mi som ni chuang an man ni nan soi he thu hi voina an soi chawania bbc na soi dan chuan nimin okas ni som ni le pakhat khan sipai council lam chuan pdf mi som ni le pathum anral thuam tenen kan man anti atiani mandalay region pinuluin township huam chunga mi an man mi pahni pdf member te nam sipai te hne na training nei tura lo buai pui thin tu te an man atanga heng mi te po hi man theita an ni thu an soibok chung mi pahni an man te zinga pakhat chu kia hne na training kal chuak ni in sipai lam chuan an soyani heng nimina an man tak te hi an soidan chuan pating chia police pahni ka hlum na te mun ranga bom ti po na po anin nam noi nge ni in an soibok an mi man te zinga pakhat zonu an ti phei chu KIA lamin sipai lam building le mi bit nalaya bom ti puak tura an tir tak ni nan soi zel boka ani chiang emo chu ma se hemi thua hian KIA lam hi media ten biak po an tum megani voin okas ni somni le pani chun khan mindat CDF an ho tu chuan social media kaltlangin ram chung mun tina nam sipai tele mi puite hna tran pui ngen na thu atlang aw ta a thu zia chu hetiang deuh hi ni KIA lampo min soi sakte u an u naw chin fa te hi an duai bik lovania KIA ho malak dan po an thlop lereng ani ma se tu na chin mi thang thar te huna chau kan minga lang ve tran thei hi chu en mingai dam kan ngai tak zetani hi za po za thlak le mai ma se chin mi te hi min thlau thamai suang cheu tukuli le ul bun te nen terrorist sipai kan dowa tuna rifle hlui tlem kan kola chuti chungchuan terrorist lam la chuan KIA nam sipaya be dan ang thovin sipai tam tak mangin ral thuam lian te nen min beya chu po kan la tuar trang zelani CDF te hian automatic rifle hi sang khat ang vel tal han nei la chu kan theina hi kan lan chhuat tir ve nge yang le tin AA lampo kha ngun thluk takin thil ngai to leula adu om hle mai chin state chimlam hi a him chuan chu in tan po thazok ngei dona in rel bol na po thattakin in tho thei pha zokang ti chuan mun ranga PDF tenen federal government din tura malak ho dan tura kong akodeu dona ni chu wangin mun tina om nam sipai zong te mi puite po in zain kan ngen tak zet chewa kan zawaya ne na kan chan tlan theinan rampum huapa union rilru puin minan tran pui ve te u atiani asom na hi aro puya nam sipai dang te po hian ngai poimo thei se du om le mai CNA sipai te la hi an chak tel ti bak soitur kan thretlem thin khopa CDF minga terrorist sipayan dauna ero aru kinanin phum ve chu ninan soikha a tha ngai phot teng u mindat CDF te hi an fak om khop mai manilam khan minong hlana naw te zinga mi puilama pakai du in oma in am nen thata ke in pakai chuan mi pakhata noi somnga kan peang cheunga in himna tur kan ngai tu bokang ti in thu an chhuat to a
an thu chu ang nge yin sipai am ne na mi pui lama pakai ta mi pathum ne na noi som nga theu an pe ti voin khan an soi bokani an ti thakop mai ASEAN Parliament Conference a CRPH an som lo wangin an vui deuh hle ni an soi sangkhat zakwa somsari le pasari dai to khan Indonesia huai hotin ASEAN Interparliamentary Organization ti an lo din to a chumikal zel chu sang ni le pasari khan a ming thlakin the ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA an ti le ta a hei hi ASEAN ro rel na chona sang ber ome he ro rel na voisomli le pahni na hi voin okas ni somni le pahni atangin an tran le a okas ni somni le pangathleng a o ang he ASEAN Parliament member te in mu khom na hian palai nilova chimtu atan sipai council an soma CRPH lamin tel ve tura mingan lo pek ve heng an chairman u ong chingyun te international relations lama palai ni ve do miat ti da chun tele UC2 te ero an som talo mi pui thlan tlin te nan tin tak CRPH palai an som ve talo chu an vui vai hle ni an som lo mai ba ka thu hla engman hriat tir lo ani oma hemi chung changa AIPA chairman thilti dan hian ASEAN Parliament member te hi democracy dan kal zong in a hruai me kani anti tin mi pui nan thlan du lo zok chim tu atana anan som tlat mai hi apoi zuala democracy ayen dictatorship an thlang zoka politics lama ando izepzia alang chiang hle ni anti bok engemo thil hriat suala omani chuan chu in biak thayania an thil ti dan hi rem an duwa min som le du ni chuan kanin pe reng anti bok kan soitak ang khan ASEAN lam hi chu an pusin pinga an hlau ru deuh vek tepo ani mai thaya sipai lam hi an on sa ve hrim a ang hle ni okas ni som ni po khan Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan chuan ASEAN malak na du anga alakal hlei theilo thu a soi to a ASEAN in Special Envoy atana Brunei Deputy Foreign Minister Erywon Yusof an ruat to chumpo hian Myanmar lam malak na hi alakal muang hle ni ati November thla khian ASEAN hruai tu te meeting an nei lenga chuta chuan Erywon Yusof an Myanmar ramazin thei dan tur po an soi ho ngei tura nga yela mason na om thei ka be sei ati chowania ASEAN hi chu be sei vakchi ni po na lang to manglo zok ani hi aram mi te that mek tu sipai council chu Russia chu na la thlop zel International Army Games 2021 Army 2021 an ti mai chu voin okas ni som ni le pani atang khan Russian Defense lam chuan an tran le ta a he in ti siak nei na tum per chu an tran rual pui ram dang te ne na in po ton na tha an nei le zual thei nan te thiam na in ril ton nan te ani bera ram dang po hian an ching viawani tun tuma Russia huai hot Army 2021 hian ni som pako chunga o dona ram som li le pahnia tangin team zani le som sari le pasari antelang ral thuam man thiam dan lam anin ti siakanga medal lak tur som thum le pali in chuin cholkar thum lek an kho sahau don ani ten Russia in kum tina lo nei thin ral thuam phau chu an run pui Russia's International Military Technical Forum an mangal bok dona he game hian Russia chuan min ong hlana sipai council a som vele ni hetia Myanmar sipai council a som le hi Justice for Myanmar chuan an dem hle thu soin ma ni rammi te that thin tuan fui por zel tinani anti voin okas ni som ni le pani hi mana sipai lamin area clearing operation mingvua Rohingya nam an be chiam khami an malak tan na kumli na chia khalo ni ve boka ton tuma Russia huai hot Army 2021 a po hian teng in man siak te thlona in khal siak te silai ka in el na te leilam le van lam sipai in ti siak na chi sang an nei don ani Justice for Myanmar thu soi thin tu ma yadana mong chuan sipai council in human rights le war crime bo chia a aram chung mi te at that zel chungpo a ral thuam lama lo tan pui tu Russia malak na hi ti to pani a Russia hian aral thuama le tir to lo nan ram tin ten ma la vat se thil tul takani atia tun tuma hetianga an tel ve hi aram mi te tha da na thiam zual pha don ti na ni maya
baka international level a atel ve theinan man ro tangkaya chantira tum ngei bokang ati Tuntum Army 2021 a hian Sipai Council baka Russia thian te ho heng China Malaysia Vietnam Laos te baka India le Bangladesh te Israel Greece le Cyprus te pon tel ve do na ni heng ram te hian anin soi ang takin Sipai Council in thu nei na pong la kan ti top theinan anin rol du tak tak poinarin om chia lo ati bok Sipai lam hian he inti siak na tan hian suman seng le trivinarin om hle boka hetiang mai mai sum sen ai chuan tuna tak phei hi chuan aram mi te dam na turin seng jok sela chu chu thil tul tak jok chu ani ngei boke Tokyo po in visa ala khar sak zele Myanmar ambassador to Japan Tokyo khopuya thu te chu an CDM ta ka wangin an IO tur Myanmar ambassador to Japan atan Sipai Council chuan midanga ruat le ta a ma se hengan mi ruat te hi Japan an kal thailo nan Japan sarkar chuan visa ala pek chhuwa du lo thu a soi ni in Kyoto News chuan atar lang Sipai lam in an ruat ambassador hi an visa pe se chuan Sipai Council an thlop ti na ni theidona chu chu an lati du mai bik lo ani bera an ti thakop mai voina po Myanmaram chu mun rang ranga kongan zo le hloma chin mi te om tam na kalemeu khopuya po kongan zo hi nizani atlin lo na nili chianita Mandalay Buddhist puithiam te pon ani zale som kuale pathum nan kongan zo le bok ole tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual kanan update thei chu khati zong kha nile phot mai sela thir tu ten kan news update ang atop thlengamin lo thir sak le thina wangin kan lom le ni